Ya lepak lila mo pake, iya jolo mo pacing ilalang. Namo ama caco pangukoy sa liwak ko macare pa ilala din alat to. Iya. Iya. Pa iya kukoy kami sa liwag nito. Pa maya gataw makukuaja ako mabicara tapi makacare pa tinailala. Sa para milala na di kalasyo. Akhir tapi dito gago ko rapa nila. Iya. Iya jolo. Iya na melo masampaja tawe pakasingin niya. Iya mo melo menre umra melo haji pakasingin. Iya mo melo pigaw sidi jama-jama iya jolo mo pacing. Iya na iya mapacing insyaallah. Lattu iya tugang mo jamay. Kung yung pasisumpu mo si Bapo ng Allah Ta'ala sa balong mo pamulay na. Sa balong kedo at akale mo, pasiruntu ijolo iya, ano na pakangkay po ng Allah Ta'ala, riolo tan na pajajin na watakale mo, wanafah tufihi min ruh, yan dihambuskan, iya lalo mo pakanjaki, nasaba iya mituni wasibatu. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maksud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi idnillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna zari'an bi izzatillah. Baca-baca yon naro spadu emonri de gaga temana. Tidak ada tema jadi iya menibawang lagi yang upau. Peringatan Isra dan Mi'raj. Ulas Sa'ban ni makokohe 10 di Sa'ban. Jadi peringatan. Ya kung magkali peringatan berarti iya rosidde peristiwa milo ibu ba tema aja natadeng memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat imma ginayaro agagay malabbi atau angka aguro ng maraja na tampo ilalala Isra Mi'raj tuli ang kayolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Iya kotomak kada hikmah berarti pak disangang. Jadi meloki mala pak disangang oko peristiwa alalangan na nabita. Melotoki mala baraka oko rilalana. Jadi madosa ka kodigaga pak disangat talolongan yawan mir. Apa iya niro tujuan na nayoli ka untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macuri tagi iya na tahu matu icallah. Jadi mudah-mudahan angkat talolongan madu. Iya. Makui ya. Itu mak bicara hikmah. Jadi iya meniru bawa matu paleku ikin rimedollah. Apa degaga temana. Ya. Iya ro nabita Pak Bu. Agi-agi na pasanre tawel lokko nabita atau agi-agi makdepe okko nabita atau agi-agi na pat dibola telokko nabita ina malakda iha matanre kedudukan. Iya na hametun na melo ipalalampan ni nabita yaitu kokui aya ekan narampe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabi tay tapukur ilalanna. Degaga. Subhanalladzi asra bi abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga. De tona kada subhanalladzi asra bi rasulin. De. Tapi makada subhanalladzi asra bi abdihi. Atanna puang Allah Ta'ala na palala. Tanya nabinna. Tanya tu surona. Tapi atanna. Iru ya sange ata. Nabi ata mematoy. Suruh atatoy. Idi angkay hadir o kawat dingi mancaji ata. Iya. Jadi aja tak kada nabi kami bawang ipalala de. Lau baca-baca kita sejarah. Angka 2 telu nabi na palala puang Allah Ta'ala. Nabi Musa. Tabukai kita sejarah Nabi Musa. Ipalala lo negeri Madian. Ia ko tau malalat biasa. Melo 10 sona malala na panadapi. Tapi si pulauan ni Nabi Musa nola. Nalatu negeri Madian. Sampato niya pusa. Yang kedua. Angka to nabi diimi'rajkan. Apa ia koto makada Isra malalang lintasal lino. Ia koto makada Mi'raj malalang lintasal langit. Jadi ia ko makada Isra tu okomi lino. Ia ko makada ni Mi'raj langi nanti bicara. Jadi Isra Mi'raj. Ia ko Isra Nabi Musa ipalalamat. Iya. Mengalami juga Isra. Tapi ia ko Mi'raj angkato nabi. Niga. Nabi Isa. Nabi Isa. Yaro Nabi Isa tidak Isra. Tapi langsung Mi'raj. Yakka yuko pung Allah Ta'ala menrek loko langit kedua. Jadi Nabi yang Mi'raj. Nabi Isa. Tapi tidak Isra. Jadi yakka mato Nabi Isa tu. Loko mi langit kedua. Dia nada api langit ketujuh. Nabi ta. Mapamula Isra letuk Mi'raj. Rewa pemang lokolino. Ia namelo ibicare wanne. Siaga watu pake si jang. Si jadi. Aja na metalada kapa. Pas ona tate seraro utu dangokoy. Pengantaran na seramen ne. Makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita iro malaikat Jibril atas perintah mematoro ko puang Allah Ta'ala. Laipu irona nabita na yala jantuna. Degaga isalalan na nabita yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o kusi di onro jantuna nabita. Tapi ya rotorongero ang kami matuna wena. Itu air samsam. Makadai pacara may ko pasarea. Lay bisaybi atin na nabita sebelum ipalalang. Iya ko patareka de. Makadai ya ko makadaki ibisay berarti macarepa. Na nabita na tau de na macarepa atin. Iwa pacin. Jadi aga pale. Nabali itaw pandrita pa hakiki. Makadai ya ro air samsam. Melo ipancaji pak bura sehingga yalengi kasampata gis sa jantun na nabita. Pura na to si gis sa jantun na nabita. 2 baraka na. Nigi minungi air samsam. Wat dingi mancaji papasaulasa. Yang kedua, masot utawi ko na inungi na sabak paselyanre. Yan na ro baraka na sabak pura si gis sa sibawa jantun na nabita. Jadi deni bisay. 20 si di masala biasa uruntu. Demi bahas manangi. Yang masaworoe marepa yang kalinga. Yang narupa labangangi. Nomor 2. Ia kotolo umrah. Tolo Makkah. Nato umrah atau haji. Dega gamalada. Nak gangkulya ngatay ko matawa pa ikacuali. Lokro hajar aswat makbau. Ang kalala atau denule madape makbau palece mani. Na nakka maniliman na lokoro hajar aswad na panimo pala liman na sa toma bau jarak jauh. Nasabak dia nanu lema depe.
Iya bikin denang kana bawi na bitta ya batwe na degaga tau bawi ko lawi matawapa. Degaga. Jadi tanya Hajar Aswad mulia nasa patareka etania. Ia miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Akapa ia kene batun nama tawapa nabita nama kamu Ibrahim. Onron nama cekke Nabi Ibrahim na bau nabita. Ia toro lau na bau tawe kumatawapa. Jadi Hajar Aswad itu tidaklah mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor 3. Iya ko nabita tu joka dena kan na imatasso. Apa angka alut tutupi. Maka dito panritetan niya nabita la itutu. Matan na miyaso itutu. Apa iya ro cahaya na nabita. Matahari itu terbuat dari nurun Muhammad. Na iya ko si lampu cahaya na matan na soy si bawa nabita na batu. Hancur imatan na soy. Nasabaya sa inur na Muhammad. Na iya nur na matan na soy. Jadi najagai wipuang Allah Ta'ala mata soy sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalok kurilalanna maka dia ko anu pura-pura nola nabita tatta angka baraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua. Iyaro nabita watun na ipalalang melo ibawaro magi na atin na ibisay agistinanya magi na atin na yala mana tan deni dio atau magi de na jenne tapi kalbunya pasang opidi maka daya ko po ang Allah Ta'ala melo me wasiruntu tanya lepak lilla mo pake iya jolo mo pacing ilalang namo ama caco pangokoy sa liwak kumacare pa ilala din alat. Iya. Pak, iya kokoy kang isaliwam ito. Pak maya gataw makukuha jago bicara tapi maka cari patin na ilala. Sa para milala na di kalasyo. Akhir, tapi dito gago ko rapa nila. Iya jolo. Iya na melo masampaja tawe pagkasingin niya. Iya mo melo menre umra melo haji pagkasingin. Ia mo melong pigaw si di jama-jama iya jolo mo pacing. Ia na iya mapacing insyaallah. Lattu iya tugang mo jamay. O yung pasisumpu mo si Bapong Allah Ta'ala sa balong mo pamulay na. Sa balong kedo atak kalemo pasiruntu ijolo iya anu napakangkay po ang Allah Ta'ala riolo tan na pajajin na watak kalemo. Wa nafahtu fihi min ruh. Yan dihambuskan. Ia lalo mo pakanjaki. Nasaba iya mituni wasibatu. Tapi iya ko iya masolang masolang ang isa liwan na. O kumitulah saya mega. Yan ang kataw masiriati at na to masalah. Mapat di ati na to masalah. Matandre ati to. Maborro to tu. Jadi ya para lipacing. Yan naro hikmah kedua ta'ala. Hikmah nomor 3. Kenro ibawa nabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 masigi lokko masigi nadena koro lalangan na nabita de nabita pole masjidil haram ibawa lo Madinah pole Madinah ibawa lo Bukit Tursina pole Bukit Tursina ipattaru lo Baitallahmi Opi Baitallahmi parewa pe malo Masjidil Aqsa. Ya kene malalang inabita ipalalang inabita pole Masjidil Haram langsung ke Aqsa sisa bumi 40 na 3 kilometer na lalagi. Tapi pole Masjidil Haram ibawal lo ko Madinah napay tilaw Bukit Tursina napay bawal lo Baitallahmi napay patama Masjidil Aqsa mancaji 2,140 na kilo na lalagi. Malampila de yan lalangan na nabita to. Kaya na kira-kira kampungnya rukudos 10 kilo. Apa biasa mangoto aruami ratu na 70 kilo. Unroy mangoto. Tate serawan nito yo kastangan na 2,000 latu mangoto ye. No, iya kumakadani 10 kilo Muhammad. Iya, tapi ipalalang denalalang. Iya makadani asra diperjalankan engkaro jandindingi.
Ia rojak dindingnya denu le macan ne akatalu sia sosiwan ni cicam ni. Tapi ya kona panu iropui manap panaputa namo kali 50 jajito. Makuiro macarita na meraja. Maka dai kona bitta mi malala de na mungkin latu. Tapi nasaba ipalalang yung kupong Allah Ta'ala didampingi malaikat. Ede naganna si puluhan ni nalolis. Makuiro. Jadi iya nahonay masjid ka masjid. Padahal ka alalangan Nabi tadeto. Yalo ko Masjidil Haram, ibawal ko Madinah, na isuro masampajang ko malaikat Jibril. Salasay masampajang makutani na bitta, Jibril, onrongaga ye, makani malaikat Jibril, o kukumatu malaikat dapura Muhammad, Madinah sanay. Salasay ito ipataro ilokot Bukit Tursina, Gunung Sinai, isuroy masampajang, pure makberesal na bitta makutani ko malaikat Jibril, onrongaga Jibril, makani malaikat Jibril, o ni Nabi Musa, Allah komelo isipat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tursina. Napai pataru Nabi talo Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Akon ronna Nabi Isa jaji. Isuroi Nabi ta masampajang. Pura masampajang napai pula makadokunin Isa bunuh Maryam dilahirkan. Berarti agak guru ngomong ko pa. Magi Nabi ta na ibawa lokko Madinah. Napai tilok ko Bukit Tursina. Napai bawa lokko Baitul Lahmi. Asangi maka daya ko angka onrong pura nonroy walli pura nonroy tau madece elaw kokoro angka tu baraka. Ini penting. Iya to na tu pas sabarang na tolong masyarakat guru walli ko mati ni. Koto tamu ko si de kampung iya na tu pak kalau ka Kalimantan lo ka Jambi lo ka Palembang tuliam itu waktu tanang angka gamurit na guru tokwe. Nih kata pandrita ko saya beberapa kali nih akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak ya Abdul Rahman Ambodale. Angka patete kita na guru ko ala asapule lebih tahu si bawah. Patatau ko ala si bawah guru tak. Wah ku tenangi maka kita aga na baca guru tak nasangan kapasan na guru tak. Maka da namo mo bawa mana kita ko de mo bawa ye cik pada mo ko de kita mo bawah. Tapi namo de mo bawa itu saya ku membawa ye cik dia mamada ini. Ternyata itu adalah kitab Al-Jami. Iya. Jadi saya dapat cerita na guru tak. Karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nah sabak dia na mungkin dia gagal na lolonga cik di togi dua togi. Atau promo macuk atau pandrita. Itu yang sering kita ambil. Jadi ya kau tamu ko si de kampung aja na to makada kenri na sunasui ko kanja. Aja na to lian rini urus. Kemudian okoni pokok na yana yasam Isra. Tanya pemeraja napa Isra. Makada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya na tapui aya dua mi. Okui Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa. Padahal kali selesai Nabi tato lai Madinah lai Bukit Tursina. Madeni tapui rokoya makada minal Masjidil Haram ilal ilal Madinah. Kemudian loko Masjid Bukit Tursina Madinah tapui. Napasangi Pak Bu. Ia sangi alalangang agama masigi loko masigi. Makanya di tau okwe masigi pasangi meka maki menre jupanda ia ko masampa jasubu ki ko masjid An-Nur tania kami mani makala meka menre jupanda matu okko ka pangkap masampa jalur aja tak kadoko pi sigiri le pamanre magai katong bicara agama magai iya kotak ko isalay masjid An-Nur masampaja subo ki onna na ini akan memang imakadoko ka masjid raya na pangkap matu may masampaja lor na takko to kacelakaan ko pare-pare na tomate aga pakutanana po ngalata ko malaikat puliken ya atakui ikenroy melolok makada puluk ko masjid An-Nur onna ro emelo ilok ko masjid raya pangkap masampaja lor maka din po Allah Ta'ala atakku ya tu pasalama ina sabak masigi kumelo na law. Itulah hakikat Isra.
dua telu tu istilah okui lalan na agamai makadama tu ya pendapat tau matoh apa madari na lolongat ku cerita bola rondang cerita bola rondang ia tu makadai sampajat tepat tu kan melongi pada ia pe kode to ko masigi star oko ki bola ta masampaja sunna musafir ia naro sampaja sunna musafir tania kamema ni makadoko kak matu melole pamasampaja loro. Jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Apa ia konakan naki musibah na yabi tu pakutanana pengalata lakin ri melolo. Ya mi komakadaki okopi matu baru le pamandre rak baralle na pamandre tangah soko kape agasan tangah soko warung hikmah. Ya to mitu na pau malaikat. Kenri pole nasa pole bolana, kenri melo nasa melo mandera baral ko baru. Sa kenro si melo lo purana nasa imele pako kade hikmah mandre gare. Legal. Tania Isra ipake. Bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakam sininna jongkana ajewe. Acaneran na banna otoy. Gattam masumut tamana napasae. Na nilai ibadah pong Allah Ta'ala. Narekokwi masigi manguju natoko masigi imeruju iya natutaw salama mananoma iya to sinareko sampaja tepat tu belumi pada iya ko suyu pacapurangi onna sampaja misai atau kami meniati untuk mas sampaja sumatu kenro ki lok tetap menuju ke salat matinro ki tetap menuju ke salat magai iya natutaw de gaga palawangan napakasibenna iya mi kota tutu isang pajat na deta pasi sumpungi 5 menit masampaja ya kok kalima mi masampaja 25 menit ya nato magosip sijak bangker ro ni 30 menit degala sapuri pahala kitu ya natunah kada nabita umma kuna umma palisaro nasabak magai decen nasalai decen nangujuhi meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain betul na decen nasalai decen nangujuhi. Iya, makanya macawi ramalangi. Ya matu ko matarawi ki suju pacapuran na tarawewe tania kami mani matarawi tau tema. Ya puasa pacapuran tak tania kami mani puasa tau tema. Maka majasak ki tania kami mani maka majasak tau tema. Nasaba ang kami mato hadiana. Nigi tau manya deceng. Na cahata ni malaikai layalin ni hadiah pahala. Ia kode na sampak na pigaw tatak yang kapalan na. Ia ko na pigaw itambayang. Makanya ia ko mate ki na din na to sampak matarawi na tau pemang. Ia na to pahala mananungang. Ia na to nakadataw pandetay. Na mo mate ko tatak ituli jalang ibadam. Nasabak pura mo niya kami matuli makigwa decing. Ia to na pasabara bapak ibu sekalian ne. Na to kakal o kilalan na suruga. Padahal umur dan pahala terbatas. Tapi niya baik tidak pernah habis. Ia na tu penting na tuli tu makanya mapasi sumpung ibadah. Tapahan ni kira-kira kan kero. Tanya tu cerita salah itu kumaka dari sampajat tepat tu. Tahu riolo ini bicara tapi angkau ko agama. Ia naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama ko mana muije tu Namo tu tinroy mako tu. Ia komeki matinro aja tak kadameka matinro masija na moto matu manonto pagolo ia tobi tu mululungan. Ia opo ko makadameka matinro masija supaya moto ka matu masampaja tahajud siaga etata matinro sego tu inilai pakasiga lori pangala taala apa tinro na untuk sampaja. Ya rek gapura ki masampaja na to matakot-takot makadameka aja matinro-tinro cinampa untuk tajang sampaja subuh idi na tau mau pak magai na sabak pole masampaja untuk loko sampajang. Ia na to tau mau pak. Yo po kumakar itu matinro masih jana pemoto manonto pak golo guys. Iya. Jadi kita bicarakan Isra'nya.